This is Sid de Leon, one of the scientists who works for Octagon Corporation. I'm the one who proposed the latest invention called the Mammoth, a weapon that can possibly change the world. The corporation has its own secret laboratory called the Underground. All the scientists and staffs works and stays here. Sid explained to the CEO that the project has the advantage to rule the world, because of its powerful mechanism. The problem is that when the time comes, all humankind will wipe out. But the CEO gave more money to Sid and asked to continue the project, what the outcome it takes. Sid managed to do the project overtime, night and day. After 6 months of study he successfully perfected the project. His best friend Ravi Lopez, a member of the Special Intelligence Unit of the corporation, calls him to get out of the laboratory, because something will happen to him. But Sid was kidnapped after he calls Rodney, and put him into a secret high-tech facilities that nobody can escape. Sid expected that to happen. That is why he bring his invention, that can contact and can locate where he is. Sid gave the device to Rodney before the kidnapping. Sid asked a favor that if something's happened, he must rescue him and tell everything he knows about the project. Rodney decided to help his friend whatever the consequence. He disguised as a member of the corporation and used the gadgets that Sid given to him. Rodney transformed and imitated Sid's physical appearance, to enter the top-secret laboratory and highly secured facilities, just to get the information that he needed. But Rodney didn't know that he was followed by an enemy, and that enemy was the one who kidnapped Sid, and disguised as Sid's physical appearance to cheat Rodney's mind.
Ako si Junel, usa ka negosyante. Kada adlaw ko gabaktas padulong sa akong tindahan. Samtang gabaktas, kaunahuna ko kung unsahon paglambo sa akong negosyo. Dili lalim ang akong mga kaagi sa pagkabot sa akong mga pangandoy. Nagsugod lamang kog pamaligya og lumpia. Tungod sa akong determinasyon ug kakugi, nakapatukod ko og junk shop. Sa pipila ka tuig na akong paningkamot, ang junk shop sa una, computer shop na karon. Ako mismo ang nangunay og pamaligya og mga butang sama sa computer, printer, router, ug uban pang galamiton pang opisina. Ako lang pod mismo ang gawalis, gamap sa salog, galimpyo sa mga stocks, ug uban pang buluhaton sa tindahan. Kay di pa kaya sa akong budget ang magpasweldo og tawo tungod kay nagsugod pa ko sa ing-aning negosyo. Dinhi sa akong tindahan, matud daw nila, adunay mga nagpuyo na dili ingon ato. Daghan na daw ang nanag-iya aning tindahana, pero walay nagdugay. Wala na ko gipansin ang mga sulti sa mga silingan, kaya doon ako'y salig sa akong sarili na mulambo ning akong negosyo. Sa pagkakaron, wala pa nako ginapanumbalingan kung tinuod ba na adunay nagpuyo na dili ingon ato diri sa akong tindahan. Mutuo lang siguro ko kung makita na ako sa akong atubangan o magparamdam kung unsa man galing na sila. Unsa ka inyong masinati kung kamo makakita sa ilaha? Mudagan ba mo? Musukol? O makikstorya na lang sa ilaha? Unsa kaha ang rason nganong magpakita sila? Dini ko lamang sugdan o giambit kaninyo ang akong storya na di na ako makalimtan. Yes sir, good afternoon sa ato sir. Naamoy kano na ink Ano na? PGA 30. 30. Nakabok sir. Tag 840 ang isa. Hatagid ako gisabi. Salamat. Salamat sir. Amat. Yes ma'am, good afternoon. Ay, wala pa po kami stock ngayon ma'am. Mga next week po ma'am, maabot na siya ma'am. Pero tawagan na ka lang ma'am. Makaya na kong number ni mo ma'am. Okay, sige ma'am. Okay ma'am. Thank you ma'am. Hello? Kinsa to siya? Basig gabino ang ratong bayhanan to sa kuwa ba? Aksyon man sad ko kabalaka ano? Excuse. Mister? Ay, ma'am, sorry ma'am. Ay, namoy tiyan 2280. Ay, naa ma'am. Tagpila? Ay, na mama. Eh. 6 na akong price. Mo man na siya ang high yield, no? Mao ni siya ma'am. $2,020 ma'am. Mora? Ma'am. Okay. Unsa naman ko eh? Nahadlok naman ko. Kaya na ko ni.
Ipakita mo! Lo, James? Lo, ano ko mo? Nanto ko tuyo ni mo ba? Pwede ko ni mo tabangan? Namo ko nga pakita dili sa akong tindahan ko, James. Nagikanlo ka bigin ako. Pareha bigin ako naong. Bahay ko ba kung saan dapat ako muhaton? Spiritista? Sige, sige. Sumahin mo, karon dayon. Balag pala bayad. Bayaran ako siya. Sige, paabot ako dito, James. Salamat taan.